Jaz in šef invadamo public gym. Imajo fake weights. Numero 1. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Tam. Jaz in šef invadamo public gym. Ne bom ga sploh vprašal, kaj pije, ker nočem vedeti. Pač. Veniš. Sponzor mi pride. Čistilo za školjke ono pijeti. Najboljši pamet. Hashtag čistilo za školjke daje najboljši pamet. Danes je na planu Prsa rame. prsa rame. Danes je rekel Leo, da nas bo maltretiral z enim heavy prsa. Zdaj že dosti časa nismo tvoj trening delali. Zdaj. Ja, čas že. Tako da zdaj smo delali večino po mojem workout splitu. Zdaj sem rekel, ajde, gremo v drugi fitness. Bomo naredili še drug trening od Leota za prsa. Nič, gremo malo pogledati, kako izgleda v public gymu, kako je trenirati v public gymu. Fun fact, jaz sem začel v tem fitnessu tako v osnovni šoli. In nazadnje sem bil tako 5 let nazaj, tako da let's get back there and see how it's going. Ok, začenjamo prsa, imamo incline, dumbbell, potem gremo na barbell in potem še 2 mašince. Tako da danes imamo prsa, ramena. Leo je že začel, tako da nič, let's go destroy prsa. Torej smo se segreli, 3 segrevani seti in zdaj imamo 3 heavy sete. Se pravi, imamo v bistvu težko, full težko in malo manj težko. V bistvu cilj tega je napumpati prsa, tako da potem pri naslednji vaji, ki je v bistvu incline smith, tam se pač v bistvu delajo pravi gainsi. Tu zdaj samo mišice uničimo. Yeah, buddy! Yeah, buddy! Ah! Woo! Yeah, buddy! Oh, fuck! Where's this man? Let's go! Ajde, let's go. Marš. Ajde, va. Ena, let's go. Jup. Ajde. Marš, va, let's go. 3. Ajde. 4, gremo. Ajde, marš 5, 6, gremo. 5. Ajde. Še marš, let's go. Še marš, gremo. Ajde, 7. Gremo, gor. 8, ajde, gremo 90, gremo. 90, gremo. 9, ajde še, let's go. 10, gremo. 10, bravo, poci. V glavnem, v Primafitu imajo fake weights. Te tukaj, 36-ke, v bodiju jih ne premaknem, ni šans. Na drugi set, koliko sem zdaj za 8, tukaj, edino mogoče ta handle je malo debelejši, pa se mogoče malo lažje. Leo se pripravlja. Zdaj imamo še tretji working, ki je zdaj najbolj light od vseh treh, tako da tu gremo malo več reps. Za vse ene tiktokerje, ne? Najbolj estetik, 17 let, najbolj uno. Fantje, numero 1. Yeah, buddy!
2, ajde, evo 5. Još 3, ajde. 3, ajde 4, još 4. Je, to vas 7, gano. 5, let's go. 6, let's go. Jo, ajde, može, nemo. 3, ajde, nemo, še 2. 1, ajde, še, let's go. Nemo. 3, up, ajde, bravo. Zdaj, naslednja stvar, ki gremo, je se pravi cable flies za v bistvu notranja prsa in to bomo supresetirali z shoulder pressom z dumbbelli. Tako da, let's go! Končali trening, nice. Po dolgem sem šel tako heavy in je dober feeling. Pa da je dober feeling. Leo ima roid rage, se ni hotel slikati. Zdaj gremo domov, jest in delati še eno stvar, ki pa ne bomo razkrili, oziroma bomo samo dali en spoiler, kaj bomo delali. Aha. Moram kaj reči? Ja, lahko bi, ne? Ko so folk, smo pri Maxu, delamo nekaj za jest. In ja, Max pa se tam v zadju igra Masterchefa. Kaj lahko malo znižaš, to prosim. Aja. Samega sebe, da čujem dvakrat na video, ni vidim. V glavnem, David Lade signature meal, riž, goveje mleto meso, mlado goveje mleto meso, malo sira, zelenjava, paradižnikova omaka. On večinoma je samo tako na suho, samo reži mleto meso. Mi, ki smo malo bolj mediteranski, bomo dali še ono. To je zame za Leota. Vali je rekel, da ne bo jedel. Zakaj ne bo jedel, Vali? Ker bom doma. Vali bo doma jedel, fair enough. To in potem snemamo še en video, ki je Q&A, skupen Q&A z Leotom, ki pa ga boste gledali naslednjo sredo kot poseben video, ker smo si rekli, da pač Q&A bo sam svoj video. Sva dobila na Instagramu še kar zanimivih vprašanj. V glavnem,
at home, chilling, post-workout. Mojega krožnika ni več, moj krožnik je tam. Čist, prazen. Leo? Ja. To nisem tu jaz, ne. Pač, jaz imam drugačen razpored. To je res, Milo. Max ima 3 obroke. Tri večje, tako ja. Plus neke. Jaz imam 7 ali pa 8 obrokov. Plus neke. Smo se slabo razumeli, jaz sem njemu naredil isti obrok, ko sam v sebi. 170 gramov riža, 250 gramov mladega mletega mesa, malo zelenjave, pridižnikove omake in pol mozzarelle, vsak to govorim, ne? Torej krat 2, celotni lonec tam. Volume food, počasi bo pojedel. 6. obrok danes. 6. obrok, to je res. Bi rekel, bi mu naredil malo manjše po njegovih kalorijah. Tipo 500-600 kalorij bi mu naredil. To je zdaj. Čakaj. To, če bom pojedel celo, To je 1100 okoli, ja. bom bil na 4 uri 300. No dobro, nice. Ti, ki ti rabi okoli 5000. Ja. Bom mogel izvišati zdaj že na 6 pomalo. Pa lej, kako si limovno, pač to ne moreš tako. Zdaj si ima skriv. Leo kao bulka, ti pelin. Folk pa čas poskušam bulkati, ampak Ja, it's a lot of food, to je res, to je res. ogromno hrane, ne. Tako da, uniki imate ful apetita, ja, naprimer Max, pač bodite veseli, ker naprimer jaz težko pojem toliko hrane. Dobro, samo res pač 5000 kalorij je dosti, ne? Ja, dobro, sej. Ampak jaz sem naprimer, danes sem pojedel naprimer po moje vse skupaj 6, ker nijem jaz vsak dan isto. Danes to je 4, potem pridem domov, pojedel po moje spet jajca in vse skupaj bo prišlo nekje 5000, plus danes bo 7000. Ker bo še shake. Še shake je pa približno 2000 kalorij. Shake je 2000 kalorij. Ja, 400 ml mleka. 400 ml mleka. Unega, Ma koliko pride shake, je liter shake? 800 ml. To je unik najbolj masno mleko, unik ima več kalorij. Pa imaš ovce, ki jih dam ful po oku, sploh ne gledam. Ja, ja. Pol imam tipo una velika žlica nutele. Oh, shit. 2 velike žlici peanut butterja. Ja. Oh my god. A ja, in 3 banane, hvala. 3 ali pa 4, odvisno. In to vse skupaj zmešaš in to ti popiješ, ne, jaz pijem ene pol ure, približno pijem to. Kaj smo lih kar čuli, ono? To je tipo tako, pač nek folk imaš, ki poje toliko kalorij v celem dnevu, ne, v enem obroku. V glavnem, evo, malo druženje Gym Talk, da vidite inside, kako delujejo moj bulk od Leota. Vseeno smo na malo različnih poteh. Jaz sem zdaj trenutno na 3000, Leo je na 5000, ampak absolutno normalno, pač, ker on ima 90 plus kil, jaz jih imam 80, tako da to je pol... 93, no, 93 kil, jaz jih imam 80, tako da 13 kil razlike, pol se pozna pri tem. Glede tega bulka in hrane, pričakujte kmalu, Lean Bulk Episode 3, bom naredil prvi ta video, torej What I Eat in a Day, pri 3000 kalorijah. In potem bom naredil po mojem še enega, ko bom v bistvu na koncu svojega bulka, kar je aprila. In glede na kako gre, počutim se nerealno dobro, sem res lean pri 81, tako da bom šel po mojem še kar visoko. In ko bom tam v zadnjem mesecu, bom po mojem se približal lagano tem nekim 4000 kalorijam in potem bom tam naredil še en video po mojem za What I Eat. Po mojem, ja, po mojem do 90. Ma tako, ne vem, če bom 90, ampak jaz mislim, da sem zdaj razumel, da 88 je sigurno. Jaz sem cilj 100. 100. Ampak ja, cool. Ja, in potem... Ja, ma ker si lean. Ja, pa potem, ja, 100 kil in to držim, ne vem, do marca in potem marca počasi nižamo in kato. Ja, ma se lahko priješ tako, da prideš recimo na polovici februarja že na 100 in potem ne rabiš ful hitro priti do 100, počasi pridi do 100 in potem, ne vem, maintainaš za 2 tedna in potem začneš kat. To je, morate razumeti, kaj paše vam za vaše telo, za vaše cilje in si potem tako pripraviš kat, bulk, karkoli in časovno, ne. Jaz sem rekel, do konca aprila bom bulkal in potem od aprila do poletja bom katal. Ker tudi če ne bom imel še mogoče dovolj mase, glede na koliko jaz hočem,
jaz nisem zdaj nek, ki kompita in da rabim še maso. Jaz bom vsako leto delal bulk, cut. In po mojem bom tako iste time frame izbiral. To pomeni do aprila in potem do poletja cut in potem maintenance, bulk, bum. To je ta neka rutina, v kateri uživaš in ki se vsako leto izboljšaš. Leo se izboljša počasi. Leo je umrl. Trebuh, kaj se zdaj dogaja z mojim trebuhom je to. Zdaj, če gremo narediti sliko za Instagram, bodo bili komentarji, Leo je debel. Je potašnjem obroku. Počasi ga popojem. In evo nas folk, končali smo snemati video, ki ga boste gledali naslednji teden. Upam, da vam je današnji video workout v public gymu bil všeč. Smo malo zamenjali lokacijo. Like, share in subscribe. Klikni subscribe in join the family on our road to 10k followers. Pofollowaj Leota in mene. Distan moraš biti. Profesionalna luč. Ne, to je shine bright like a diamond, čaki. Followaj Leota na Instagramu, pofollowaj mene na Instagramu. In hvala za nerealen support na YouTube videu. Se vidimo folk naslednjo sredo v Q&A-ju z gospodom Leonardotom ob 6:00. Peace.